Zdravo, banda. Še gola, brat... V porednih dvojčicah 2 si bil res dober. Aloh, tvoj avtogram, stari. A imaš skoli? Nehi, no. V redu je bil. Super je bil. Res, the best. Sem se začel smejati. Ja, Bravo. Ow! Where's your black cloak? What do you care? What are you wearing? I'm naked. Your watch hasn't ended yet. Oskar, koliko moje noge. Nismo konc. Jaz. A ja, to je moj tekst, pardon. Okej, kaj pa to? Seveda, v njej plava 5 črnih, ki niso jegulje. Ali pa pošljete snap s kakšno tehniko friziranja, ki ga še ne poznava. Adijo! Na inštitutu Kretenius so naši strokovnjaki Kako to prišlo? Se lahko delamo nedogled.